فیان دەخیلم بیژن ڕاستە خۆ پەرلەماندەگریان بە چەند پێکبەم بیژن کلاوات بوو ژبەرکەم هەموو زانن ڕاستە خۆی وردەگریان ژبەرکە ئەم بیژن پەرلەمان چەند حەق داتێ چەند پێیوە گوتن بنە سلاح و بنە پێشمەرگە چێ ئەو پێشمەرگەش بامان باز دەت ژبەرکە مساحدە دشمنێ مەکرد احتیمالەکە وسا سەرێمە نەکردبانە وسا فەرمان وسا گەلێ مەژ هەتەنها ئەم بیژن جوانێن ما داکێن ما خوشکێنمە دەست داعشینە هەکە نەوسا بەکردێ احتیمالم بیژن نیویشوان نەکەتبانە دەست داعشدا ژبەرکە ئێکە خاینەتی ڤی گەلی کردی ڤیان دەخیل پشتاوان گرت و هاریکاریاوان کرد vêkê zanibin wadîn bîjin viyan daxîlin wa em bîjinin nêv kampawangeriye dengdanê kanî temam em bîjin hev çendê perleman de bû ka çi şingara kiriye ka çi ciwanekî êzidî re kiriye ka çi dayikekê re kiriye ji xuşkekê êzidî re kiriye çi çend pêkveyê kampa çitkin wê derê bîjin em ê weşîna xaricê Iraqê van dewletê Ewropî evê dike ew jî dijminê me şîne wan dewleta û wan dewleta چەند پێکڤ چانداوان دوورکردنش دینەوان دوورکردن چەند پێکڤ وێ دەرێ ڕاستە ئەم بێژن عەلەنی بسلمان ناکەن بەسش بنڤە وەکە دارەکەی ڕێیە قوتت کە لازمە vêkê zanibin ji ber wêkê niha em bîjin nêv kampa wan geriye bi rastî çi ji ber ke niha em bîjin xelkê me kampa nizanin sewta xwe dekê lazima ke çûne dengdanê dehê me deh şiyar bin bîra xwe bîn sê heşt çawa viyan dexîl وسا مساعدة پێشمەرگا کرد و سلاحدانە پێشمەرگên مالە بەرزانی وان چوون مساعدە داعش کرد لازمە vêkê hemûkê bîne ser ziman û taybetê kampa lazima xwe şiyar kin ji ber ke niha wê derê neweke vir em bîjin emkanin vê jî vir debîjin henekê ji kampayê bûn kampê qadiya wan gotin em ê sewta xwedine Şêx Semîr mireşehê patê gelê me êzidî kampa de zborkim sed û pêncî ciwana xwe gihanboya gomê dinêtê heta hinek ciwanî ji wan girtin jî ji ber ke zanên viyan dexîl û Mehma Xelîl û dijminê wan bûn ji ber wêkê gomê sewta xwe dine Şêx Semîr ji ber ke zanîn kî dijminê wan e kî dostê wan e ji ber wêkê henekî ji wan girtin jî lazim em vêkê xwe xir nekin em weke ciwanê şingalê heke îro em xwe vêkê xir bikin ji viyan dexîl re û şê cida jî re hizbê cida kem îro em xwe vêkê xir bikin bi rastî em weke dîsa çawa fermanê bi serê me de hatiye dîsa wisa bi serê me de înin û em tiştekî nizanin hingê min nivîstîne heka îro em xwe vê derê xir bikin fermanê min nivîstîne heka îro dişmin gava pêş de bavjî her yekê me dido pêş de avîtin ew ê paş de vekeriye ji ber ke em bîjin berî de fermanê vê derê bû berî hemû ke wê û ailetê xwe şingalê baz da çê ji ber ke ew çend pêkve pêkren müşterek bûn daeş bîne vê derê vî gelî biginetin ew mala berzanî pêkren müşterekin ka wextê teyarê weke te gotî wextê teyarê şingal daye ka wextê Seîd daye ka wextê gelek serdeşt em bîjin û gelek wisa hevalên me jî şehîd bûn bi xwîna wan şehîdan giştine vê derê ka çima wî xwe xirit kir çê ji ber ke xita wî bû ew jî wan re müşterek bû heke wan re ney müşterek ba qebûl nekir em bîjin em bîjin ke wan re ney müşterek ba qebûl nekir ji ber ke qaymê şingalê bû berî fermanê û heta niha jî bijêst qaymê şingalê me çê em weke ciwanê êzidîn vê jî re qebûl nakin ji ber ke îro em zanin dijminê me û ev ax firot û ev axa pîroz firot em vêkê jî re qebûl nakin a kampa ka rast em bîjin çend kampa şewitandin ka çend pêkve ew jî siyaseta kampekê ji xwe ber çadirekê ji xwe ber naşewitê niza çend kampa şariya şewitîn çend çadir şariya şewitîn ka çima hingê nepeyft çima hingê xwe diyar nekir niha nêzkî întîxaba bûye dîsa xwe divê diyar bike divê sewtê gelê me êzidî ji xwe re dîsa bibe dîsa jawiya gelê me êzidî nivîstiye em vêkê em şiyar bûn em zanin kî dijminê me kî dostê me em bila kampa jî zanibin kî dijminê wî ye kî dostê wê ji ber ke Mehma Xelîl îro dijminê wî ye çend pêkve bi Tirkiye re müşterekin û Tirkiye tê şingal de ser axa wan e pîroz de heka îro jî re qebûl kirin sibe şeref û namusa wî jî ba û nikarê xwe bipeyvê îro nawiye em zanin şingalek heye û nakeye niha bîjin şehîdên wan bîjin pekekî ne şehîdê me ne pekekê ye şehîdên me gelê vî êzidiya evê ke fermanê ber xwe dayn evê ke fermanê miqabilî dijmin sekinîn ev çanda pîroz parastin ew şehîdên me ne bi xwîna wan em gişîne vê dereceke ne ji wan ba
نوع احتمال فرمان پیستر بسر مهادبانه دیسا محما خلیل هادبا گودبا نترسن از پشتاوی مکات تمام پشتا مای هتن هتا چه شنگار را کریم کارم وی بشین کاتا کی اجدست داعش درانیا کاتا نو داکو خوشکن ما جوانین ما اکثریت دست داعش دین کاتا چه کریا براسی پیوام نهر تالی از پیوا خودگین ما خلق کمپا اجبر کنو خلق کمپا ام بیجن وکا شوانه کی ام بیجن پازکی به شوان راس وسا روان کرینه بنب کویده چون وردت بن بلا قنش خوشیار کن بلا زامبن کی دشمنی وانا کی دوستی وانا ایرو کنو و نگر یا نشنگال او چاندا وان دور خستنا نوت کمپادا چند پیگوان بیجن ام کارم بیجن چپ سره وان تیو چپ سره وان نای چند پیگوا سیاست بنرد ماشینین و گلک جی باش زانن باشن نکارم بین سر زمان اش برکت بن دست دشمن دی نهیش نو ام بیجن کردستان اسایشا و دره جوانک نکارت نرینر خوبینیا سر زمان گبالت گره او جی بن دست دشمن دی نو بن دشمنم کویدا شان و حتی کارم بیجن صوت خوا دنا دشمن خوا نزان صوت خوا دنا که اكا قوم صوتا خود غيرين كارين وي بقنا حبسيش اجبركا او شويك ناهل خلق ما شنقال وقر يسر اخا خوا خلق ما كامبان ناهل وقرينا شنقال اجبركا او زانن کا وقريانا شنقال ايرو جاكا دي ريا پیشمرگا في درنينا وريا بيجن افيان داخل حتى ومحما خليل في درنينا ومالا برزاني اجبركا ايرو خلق ما همو وقريا شنقال و زامبن کی دشمنی ويو کی دوستی ويو کی فرماني وسا سرواناني خوازم هر یکی وقريا سر آخا خوا اجبركا ايرو شنقال پاريز هاتن هو آمن وسا شنقال دنينا انه بري فرمانه امی وگا کورابون به ام کرنا ترمپی لادا ام برنا باجه دنگ دانه الو بردره دنگ دانه کارتاگ دانه ما مچو بردا صندوق انتخابات ما نزانی دنگ ما کرده چو هم اوسا وگا یکی کور ما انتخابا خواکر الحمدلله خودی ام نه زانن دنگ ما کرده چد وقتی تیاره هفچند المدای دز روجا سه روجال به هف المدا ما هفچند قد کوم کرن و ما هفچند وصله کوم کرن و ما هفچند شهیدی خودان محما شنگال بود چما هنگه محما ما بنهات مجید خواست وقتی ام سروان قطع و وقتی هفچند المدای دنگی محما جهاد با و بیان هو بیجد هگا فرمانده دستورا مدا از چما شنگال یعنی چما هنگه ما بنهات وقتی ما قطو پاری خوا کوم کرن وقتی المستشفى دان ما و هنگه نهاتن هنگه حق مجیله هبو هنگه ما ورنو دنگه خوا سر ازدیا بکنم همی ازدی بون ام یک بون چما هنگه ما و نهات نهوش بر دنگا هچی رابو برزیتیم خوش شنگال دادم ایشالله اسنا خود ام خلق شنگال جی خوانا نتو کسی خینه خوانته خین شیخ سمیر نته شیخ سمیر جی هگا گها دنگه ایشالله ای دنگه ازدیا گهین تا پاده نهول کمپا بیجنا می دنگه خودنه پیش گرتنه لوانکن بیجه یا کش واناچه و یا هاتی با ما بیجه هنگ جه گرتنه جی اش بروان دنگا چاوا وان گوتیا می دنگه خودنه و هگا خلق ما ایزدی نهو هادبا شنگال اب چند سال هادبان شنگالی خوشا و شنگالی امانه دنگه ما تیرا مهابان وجا همیل باشورن دنگه وانی گرتیا دنگه وانی حجزان دیا الوان بنوان لایلونا دال برس روسا قحینا دنگه وان هوی چویا هگا خلق ما ایزدی ازبانی همیا کن برین هو هادبان جی وطن خوا الحمدلله خود دنگه ما تیرا مهابا و ایشالله امی سرکتبان وش اسنا تاوسی ملک جی مازال اب ریخستن چه بویا و اب شغل چه بویا ایشالله امی سرجی کفن وی فکر قنچ و وی چیکی و ایشالله شیخ سمیر گهیتا درگه دا دنگه ما ایزیدیا بگهیتا درگه نو اگر شیخ سمیر شو دنگه جه دنگ دانه ام چونه جه دنگ دانه شیخ سمیر گها درگه ایشالله ایما ایزیدیا بتاوی داره و عملوی باوریه دنا ایزیدیه وی داره همنی خواناس کردیا وقت الفرمان ما و نهاتن و نغله ند عشدی سام بشکن و نغله سر فکری بشرا و سر زمانه بشرا و عقلی بشرا ایشالله و نغله عقلی همنیا هاتیا سری همنیا و فکری همنیا هاتیا سری همنیا زانن کی ریا قانجا و کی رینا قانجا اسنا خوده و نغله سرکتن ایزیدیش خور رینن
ئەوە مەژیش vêkê gazinda me ji êzîdiyê me ye bila êzîdiyê me jî werne cîwarê xwe û werne şingala xwe wextê şewitî çima me hema qaîmê şingal bû bila hingê gotiba evê li vê derê çadîrê wan şewitîn malê wan talan bûne hingê pêve çova û daxwaziya me ji viyan bû bila hingê pêve çova niho çaxê dengdanê ya Mehema Xelîl çi çadir gerrêt min wan min şem'at gerrêt bêşte xelkê çadira we vê hûn bine mohan we vê bine bisilmana beha we êzîdiyê me na bin zulm û zorê de nebêjim me vê em bine êzîdiya me jî vê wextê agirib çadirê wan ketî weke gotinê wan 400 çadir şewitîn heta niho mehema neço nêv wan de qaîmê şingal bû hemîl bin destê wî de bûn heta niho seredana wan çadiran nekir û viyanê seredana wan çadiran nekin niho wextê întîxaba ya ew hemî ji xwe re birna û daxwaziye ji hemî derakin werne şingal dixwazin gelkê werne şingal bes îşellah şingal rê natê werdeba me mazal li nexweşiyê me ve nehatin û kampa û şewitandinê me ve nehatin îşellah em naxwazin niho werne şingal jî yani em hatîne vê derê yani em yani hetanekî nihanekê yani ev yani ev rêxistin yani kar dike yani ev heft salin yani kar dike yani ser vê teab û zehmeta êzîdiya dîdî yani kar dike yani heta nihanekê yani Mehema Xelîl û viyan dexîl yani li perleman de bûn heta nihanekê yani tiştekî ji êzîdiya re negirin hetanekî nihanekê viyan dexîl û Mehema Xelîl yani gelekî doza hene weka wan yani gotin yani pêşmerga nereviyane yani gotin pêşmerga yani wan û êzîdiya vêkire şerê Daişê dikir مبخو يعني مبجافي خو ما ناديدي يعني شر كرينا يعني ديدنا ما ديدي يعني ازديل دست داعش ده هشتن وبازدن رافين يعني هكا هاوجا سلاح يعني وسلاح دابانا يزيديا شر خو قربانا يعني هافچن گرد هاد يعني هافچن دجي ازديانا ينا كوشتن يعني افجي يعني افري خستنجي هاديا افاكرن سر خوينا شهيده هاديا افاكرن و افري خستن و بمينه و ام بانگوازی ماجی یعنی اج ملت ما دنگ خو بدنه پاده دنگ خو بدنه خو یعنی دنگ خو بدنه ازدیا و ویر خستنه مازن بگن یعنی هگا یکیش ماجی یعنی پر اج ملت ما یعنی اج ویر خستنه هگا یعنی پارلمان ده هبا یعنی کیرت هاد یعنی نا ابنا حال ازدیا یعنی ازدی و برنگی دیبان یعنی ازدی هگا یعنی هگا پارلمان ده هبان و یعنی ویا ماوا يعني شيخ سمير جيب سر بكافي ودنگي خو بدنا شيخ سمير ويد كامبا قاضي جي يعني از بهورم يعني هناك جي غوتيا يعني 150 عائلي غوتيم امي دنگي خو بدنا شيخ سمير گو بس هكا ريگريل ما نهاتا کرن يعني سبب چي ريگري دتا کرن يعني افجي هيزك اوجي هيزنا اوجي هيزك يعني فيبا يعني ريگريل نهات با کرن يعني سوجي ايوانا يعني ريگري دتا کرن بس يعني بلا اشکمپا وگرین داخوازا ماوا یعنی اشکمپا وگرین بین سر آخا خوا سر آوا خوا یعنی وگرین بین یعنی اف جهوانا یعنی جهگی دینینا یعنی حتی دنیا هی الودری بن اف جهوانا اف در جهوانا و دیمل بندستی یعنی هی زکی دبن بندستی وان هزا دبن دستی وانی سرسری وان بدیم وکا زندانیه وکا حبسیانا يعني محمد خليجي يعني السوتات قري يعني نجبو خود يعني نجبو ازديال السوتات قري جبو هيزا بشمرقة سوتات قري يعني جبو هيزا وان السوتات قري نجبو حالة يعني الحالة ازديال ببرسي السوتات قري يعني هتانكي نهانكي طياريجي الليل ده هتانا نهانكي يكجي السر قناطة درنا كفتيا ناقوتينا كاشما يعني كاشما طيارة الازديال ده يعني ناقوتينا كاشما سبب شيء طيارة الازديال ده يعني سبب شيء سبب يعني سببا اونا يعني تين مثلا طيارة الزاروك المدني يعني الفير خستن يلدان افري خستن يعني افهاف سالنا الفيدري يعني برخدانية كان شما يعني يجيجي نقوديا افهاف سالنا يعني شما محما خلينا نقوديا افهاف سالنا يعني اوجي زاروك المانا افهاف سالنا الشنغالي ده برخدانية كان شما هدانكي نهانكي نقوديا يا دي ترجي او محمد خليل يعني اجبو نجبو خجيتك اجبو خناكا يعني اجبو واندك شما اجبو واندك يعني دا ازدي يعني ديوانت في ازدي نمينن اذا منا هرات تالي جبو جوان ازدي
يعني بين تبلي فيري خستني ببان يعني هاكا تبلي نبان جيبين يعني دنگي خو بدن پاده دنگي خو بدن خود دنگي خو بدن شيخ سمير وداكو الشيخ سمير بسر بكفي هاكا بسر كفد وما في ازدياء الحقوق الدولة العراقية ذهبي يعني هاكا بسر كفا جارات ديجي بسر كفد الودري يعني خراكرن هاكا بسر كفا وإن هانكي ازدي برانجا كي ديبون وما في ازدياء الدولة العراقية ذهبي يعني هر انسانكي العراق ده يعني ما في وهي بتني ازدياء ما في قنينة هكا ما في هكا الرشحيبة يعني تشوبا برلمان العراقي ما في ازدياء جهابا وسر كابتن أمورها طيارها بارايدا جاكي شنغار دا خليج مرة تشكية وكتو وخوش كما هم يدستوان دنا وفروشن يبي خدي مرة حبنا كيا هاي الراس مرة كربا نوفي انتخاب إنها نوي زجنا قرة زاني با نهر نوي زجنا قرة نكو كانتي شيء خبنا مسوته خا وش خادي إبراهيم يجناد كيد يدد ديجناتي بهنجي وقوام بناني وخدي مرة تشتنا كرنا خاني هوالاج مرة كيا بالشري خدي مرة تشتنا كي خاني وخدي خليج مرة شكيا خين زاروي ما فروتون زاروي ما سارجيك دانينا برما إيش مرة شكنا دانينا بر إخسيرا وان خوار خدي مرة تشتنا كرنا خاني وهوالاج مرة همي كره وان ام خلاص كرن وان هنا پیشا ما مرة تخسير نكرن گنا خوار ناني تجاني وقت بو چی همیا بری ازدیا روی همی چو پشتا خدا نه ازدیا ازدی هشتون دازا فروتم کتن هشتون همی فروتن مرة هبگ نکرن خانیم خود خانیم مرة او نکرن نو وجه و اوا انتخاب نو بین خاصوت خو بنما او خری او ویانی یک صوت خو ناتی وان چادری ما همی شوتاند همی او کرن کت ازدی کا ازدی نمان ازدی رمان همی بلنگاز کت جی نشت إكاج أبو خليل جرتشكيا خدي جرتشتنا كيا وصار خاتن جوا هم يارو وتشتاق الدنيا هموج زاني قالك الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة قالك شغل ازديار هذا نكرن في عند دخيل بس سبباوي هكا قالك تشتي ازديار هذا سكنان في مصلحة أحزاب حزواوي نهلا مصالح ازديار بمشينا في تشتيهم كزانن بريفا 4 سالة هناك ناشط ازديل ألمانيا تشتي في عند داخل نشر يعني تشتكي نيفي شرطية تشتي ديارة عادي جي محمد خليل راس هالسالة البرلمان دبو تشتكي خوياي عامش ازديار هذا قرن وكا تشتي هري ازدياء كبيت قبول قرن البرلمان العراقي ده قومية ازدياء ما ندي روجك يجي بحث قومية ازدياء قر وما ندي يجي منافي ازدياء بيفتراستي يعني تديت وهمو كادي وقتك سرقناتها قدرت كم أعلام نيفي حياتي يعني المجتمعي مدى تدنجي خد جهنيا الدنيا هم كي أعلامي هكذا سر أعلام بيت النابج من تزدينا هم مش كلام الفردة يعني سببات شت نابج تزدينا سر مصلحة كشرق الوشة حزباتها بدتها وتايبتي وي حزبها هكا تشتموا هاي السري من لديتها يعني تشتقنا ما قبل نكره يعني شيء احتمال أفشار قرنات تشتكي بسري ازدياد بسري إنسان جين هات سببات شو راسين نابجين يعني أنت يجي دستيونا دايا تون الفيدري كون الفر ما بانه جي إنسان كي تشتغل الجو توالا نفخل كشن قال هم الفيدري يزدي برين أمان تقال الفر هاي الدرجانينا جا تشتكي خوازم بيجي يعني تشتهي هري مهم تري أم يكون دور رشنا كن وكا يزدي أم يكون دور رشنا كن يعني لازم ناقد قبل حزبك تشيب هالمان تملتي خوي يزدي رشكي بيش شافي خلكي أو تبحزبك إذا جريدي تبيجي أو حزب الفيدرية باشا كنوا أفيك أم متكل الفيدري أم خلكي شنقال امش كوي هاتينا مش تركيا هاتينا مش روجافا هاتينا هم خلق شنقالنا ميزدينا يا باشا ما ازديا اسايش ازديا تاج ازديا هم ملتي ما ازديا مسؤولي وان ازدينا قاده وان ازدينا يعني سبب شيء علامه ودروال مكنون حزب العمال كردستان اري حزب العمال كردستان سرسريمه وسر جافيما تشتي قوانج مره قري كتقنا لان وا حزبها وانا هكا تاثير المقري وان هاتا مش بن مرني خلاص كرين هون هوش قبلي ويحز بدي سجارة كده مرشحين وذي هون دي ساني حقي ازدياون داكن ها في تشدي ما تايبتي ما خلقي ازدي قلقنا خوش زدنجي خود جهين موان بلاد خو فقرين يعني الدنيا اج كتاكي حمريوي 1000 سالي بيجي هرت تاليات هر مرينا شرب برين هون تقولن بري بسالة قبل بلا قبانا النشعين هريج بر انتخابات مصالح وان في بشنا برلماني عراقي جا قدي
پیلێسکێت خۆت گۆگە 2014 ئێزدیاکرین جارەکە دوێن وسانێ ئێزدیانەکە بخاپینن بشنە پەرلەمانی عێراقینا ئێزدی نەیوی وەختینە و ئێزدی زانن هەکە کینسانی ژیرەگریە و هێزمە شەرعی هەکە هێزمە شەرعی احتیمالە وەگە خال علی گوتی ئەف جماعەتی قاسم شش و حیدر ششونە شەرعی بنیەکی دینەی شەرعی شتایشنگال دەنینە گوتنا ما تالی ئەز خوازمش گەنجمە ئێزدیارە بیژم تایبەتی گەنجا وەختی چونە سەر سندوقی دەنگدانێ تكاميرا وتشترى سلوينات دنجي خوب حقي بدنا أملتي خو إزدي مهما كان كي إنسان إزدي بها بجناق عارم بس يكون أو إزدي كي مرشحش قبلي جهة كي معين أو إنسان بتشش إزديار كاربك أم تخوازن بلتي ما دنجي خوب دوان والشنقال فقرين إنساني كنسر آخر خوبه بهرب غير تاوجينين